Motswana o tla ke go dumedisa ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana television e le tsa nako ya boraro re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga Borone ke Lucia Ramasu ke na le sentle moyeng a di ranola ka puo ya diatla le go segonkwe a le malalala tsa go gona tsa metshameko mo tse di gogang ko pele motsagareng ono. Masole a difofane go tswa mo mafatsheng a Afrika kopana mono ka thotloetso ya lefatshe la America. Tona Chombo a kopana le banana go fana maele a ka ba kgontshang go bona ditiro le go itlhamela mebereko. Fomo go tsa metshameko moeteledipele wa pele wa lekgotla la Botswana Football Association Tebogo Sebego a tlhophia go nna karolo ya komiti ya boikuelo ya lekgotla la FIFA. Tla ke go dumedisa gape Motswana e tshotse ke dikgang tsa Botswana television ke Lucia Ramasu. Mo pegong ya ketapele masole a difofane go tswa mo mafatsheng a Afrika kopane mono ka thotloetso ya lefatshe la America mo ithutungsong e le jwang le botlhokwa mo go tsiseng kagiso mo kgaolong ya Afrika. Masole a Botswana, Zambia le Malawi a ne a tsaya karolo mo ithutungsong e ka thulaganyo ya Inter-European Air Forces Academy e le nngwe ya dikolo tsa sesole tsa lefatshe la America e bile se tlotloa fela thata mo dithutuntsong tsa sesole. Dithutuntsho e supile botlhokwa jwa tirisano mmogo mo go ipaakanyetseng go lwantsha dikgwetlho tse di tshwanang tse di amang mafatshe a re utlwe dintlha ka ona le thata motlhanka. Masole a difofane go tswa mo mahatsheng a Botswana, Zambia le Malawi a na tsa karolo mo ithutungsong e ya dibeke tse pedi e itebagantseng le bokgoni jwa masole a mahatshe a go ka bereka mmogo. Ithutungsong e go kailwe e le botlhokwa hela thata mo go sireletseng melelwane, setšhaba le diemo tsa thuso ya potako. Re ithutile dio ka bontsi ya ka dio tse nka reng culture ngwao gore re ntse re kopana le ba mahatshe a mangwe yana re ithute mo go bone le bone ba ithute mo go rona. Kana ya ka le itse re batho bangwe re te re tshware di exercise re kopane le one mahatshe a mangwe. Inter-European Air Force Academy ke yone e neng e eteletse pele dithuto tseo. Sekolo seo se se kwa Jeremane se itsege ka go alosa masole a na le bokgoni jo bo kwa godimo mme mo masoleng a thuto e ne itebagantse le ithutuntsho mo boeteledipeleng dithuto tsa bokgoni le go aga tirisanyo mmogo. Baemedi ba Amerika ba re maikelelo e ne le go aga tshepo le tirisano mmogo ya senela ruri mo mahatsheng a Afrika. A lot of times that, when we think about working jointly, it gets to be kind of scary. Like, oh, what if I'm working with someone who, doesn't operate the same way I do, or maybe there's a mahatshe a na le dikgwetlho tse di tshwanang mme thuto e ba ruta go di lwantsha. Learn a lot of the leadership challenges that they face. They're not so different. Maybe the way your country deals with them is a little different, but the root of the issue itself is going to be the same. Mo masoleng a thuto ne se ya montwaneng ya borutelo fela mme ne ya baga sebaka sa go abelana maitemogelo le go nonotsha maano a tirisano. Ba supa ha ithutuntsho eno e kopantseng masole a mahatshe e le botlhokwa go nonotsha Afrika go ka araba ka bonako le ka matla dikgwetlho. So I've learned how to, to build trust and how to be a team player. And how to, Ke ithutile go tshepa go dirisana le ba bangwe ga reng ga tse dingwe. Now you can just improve not only as a leader but also as someone who follows in as a team. I've had a different experience, a different exposure of how they do their things in Ke go diragatsa tse ke di ithutileng kwa lehatsheng la rona. Botswana. From their book, I'm going to borrow a number of pages, which is going to be very beneficial. Molaetsa wa ithutuntsho e wa bo supa sente ha masole a difofane a Afrika a ipakanyetsa isago e na le tirisano mmogo le tshireletso e kgolo. Ka thuso ya US, maikelelo ke thotloetso ya tirisano mmogo mo go sireletseng loapi lwa Afrika. Balemibarui bangwe ba re sale ba inaakanya le tiriso ya methala e mešwa ya temothuo ba bone maduo a thobo e nametsang ebile le bogadi bo gaufi. Ba tlhalositse se ka labobedi ko ditshupong tsa temothuo tse di tsweletseng kwa lebaleng la ditshupo la sepele mono ga Borone. A re utlwa Mojaji Mokibelo. Ditshupo tsa temothuo tse di simolotsweng ka mosupologo di ngokile balemibarui go tswa mo mahelong a harologaneng a lehatshe leno mme ba tsile ba ipapanne go supa dikgwebo tsa bone.
Balemirui ba beile kwa pele methale e mešwa e thabologile ebile e sireletsegile ya temothuo. Selo se ba kaya se nnile maduo a bonalang. Re na le state of the art drones tse neng gore di kgona go ira mo go teng crop monitoring or crop health monitoring rather. We have precision spray drones as well. Re na le di drone tse leng gore di kgona go thusa go bata bo leruo jalo le jalo. We also have a machine called River G e leng gore re thusa go bata underground water. This machine is capable of telling you just how deep the water is, the condition of the water. We have realized that in the past 2 years, this, that. And then we decided, okay, fine, let's develop a solution that will just take us to the upper level, meat production, Botswana, to other countries, inequality. So you have to monitor, you have to have every data to go and be sold abroad. Ka go baneng re lemogile gore menontsha ya gompieno e na le metswako e le gore ke morago e na le ditlamorago la ke gompie kwana ra lla batho modimo malwetse ke ya re tlhase mo lehatsheng mme re lemoge gore tota dio tse re di jang ga di a itekanela di na le di-chemical tse dintsi tse di hitika gore ga di weiwe ga di na le bolekeletso re tshela hela ka go tlhoka kitso. Lekalana la Botswana Bureau of Standards BOPS le maikalelo a lone e leng go kanoka boleng ba dithoto mono la thomamisetsa bagwebi ba ka botlhokwa ba go sala morago ditsamaiso tsa boleng le tshireletsego ya dithoto tsa bone. Re itemogetse gone gore thuto ke ene e leng gore gongwe ya sekana ya tlhokagala bagare ga rona le balemirui kitso hela e leng gore e tabe e itebagantse le tsone ditekanyetso boleng gore ga re bua ka boleng ke eng tota se e leng gore ba tshwanetse go se ba tshwanetse gore ba leme ba itse gore pheletsong ya bone thobo ya bone e leng gore ke ya boleng e tshwana ke gore e bele mo seemo se seng jang yaanong that is why re bo go le botlhokwa gore re teka kwano re go buisana le ba e leng gore ta kopana le bone kwano re ba thuntse ka ditekanyetso boleng tse di leng teng tse e leng gore di ka ba thusa gore ba nne le thobo e nonofileng e leng gore e ka jisa Botswana le bone ya dira gore ba kgone go itshegetsa. Ditshupo tse di tawela ka mahelo a beke eno mme di sologetse go supa matsopa a boleng jo bo go godimo jwa dikgomo le dihutshane dijalo tse boleng jo bo go godimo ga mmogo le methale e mešwa ya temothuo gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Sebele. Tora banana le bonga Mmelesego Chombo a re le puso ba itse sentle ka seemo se se ngomolang pelo sa banana ba ba logileng kwa dikolong tsa ithutelo ditiro mme ba sa bone ditiro fa bua ka thuto puisanong le banana ka hukuntsi eneng itebagantse le go ba fa maele a ka ba kgontshang go bona ditiro. Chombo o kopile banana go sa inela mme ba tswelele ba batle le metswedi e mengwe ka ba thusang go itshetsa ka isago ya lefatshe leno e le mo diatleng tsa bone. A re utlwe pego ka Neo Modungwa. Tona Chombo ka ile fa dithuto di tshwanaletse di baya banana mo seemong sa go itshepa le matlhagatlhaga fa ba ka nokelwa go ka thapiwa mo ditirong. O supile fa mokwalo wa ikopelo tiro o tshwanetse wa dirwa ka tsela e tlang ka mohiri go kgatlhagela go thapa mong wa lone. Connectivity re itemogetse gone gore today's world, information is power in today's world. Re itibile gape le entrepreneurship ka gore re dumela gore ga se banana botlhe ba ba imetseng go hiwa ditiro mme re na le banana ba e leng gore bone ke bone ba ba thamang mmereko ba e leng gore ba hira ba bangwe. So entrepreneurship is a priority for us at the ministry and in the nation as a whole. Re na le skills for employment tse e leng gore will give you the basic skills. You see, an example is what I said today about Hudumedis. It's so basic. Have you ever thought about that? Go disqualify la go dumedisa. Khosi merapelo tshwenagae wa hukuntsi o tlhalosetse gore e relentswa maiteko a dirwa go thusa banana ka ditiro. Kgetlo e ba lebaneng le kgaolo ke gore ga gona ditiro dipe tse di kileng tsa tlhamiwa mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. Ya re ha go sena madiana go le dingalo gender based violence le one nna teng gongwe ra batla go nwa madi mena roa go reka dijo e bo nna di face yaanong dikgwetlho tse dintsi tse
di senya bokamoso jwa banana e re motho nna ka kgona go itirela sengwe a ga pele botshelo bo tlhakatlhakana. Ko Ministry of Youth and Gender Affairs re na le tiro gape ya the National Youth Policy ke moalo e leng gore wa go etella pele molao ha se re hetsa policy re tabe re ira molao wa Youth Development Act. Policy ke yone tabeng e bua gore nyame re bona go le botlhokwa gore re bridge a gap between education system le market needs gore banana ba ska ba go ithuta ka dio tse e leng gore ha ba hetsa ha gona ditiro mo di industry tseo. That's just one of the examples of the youth policy, but ina le dikgang tse dingwe tse dintsi re batla baeteledipele ba banana ra hira parlamente ya banana. Lenaneo le na gape la lomagangwa le lenaneo le le tsweletseng la puso la go kabakanya itsholelo go hokotsa go ikaega ka ditemane. Neo Modungwa, Botswana Television, ho kuntse. Re sa le fo meletsego Chombo go tlile bagolo mo motseng baeteledipele ba dikereke le dikgosi go kgala kgogontsho ya bong a supa fa manokonoko a kgogontsho ya akaretsa go latlhegelwa ga matshelo a batho. Fa bua le bani ba kang mo phuthegong ka la bobedi, Tona Chombo o na ba a rurifaletsa fa melao e mešang e dirwa gotlhe le makalana a tota a tshidilo maikutlo go leka go busetsa seemo mo taolong. Ne Modungwa wa tswelela. Tona Chombo o supile fa go le gantsi kgokgontsho e simolola mo malapeng a mo go one go na le tiriso botlhaswa ya nnotagi ga mmogo le go tlwaelesega ga kgokgontsho. Gore ya ka re tsweletse re ntse re hetha ditiro through the National Economic Transformation Program ya go re thusa gore re gokotse dikgang tse tsa kgokgontsho. Mme bile re le lephata re ikemiseditse gone gore women's economic empowerment ke priority ya rona. Re batla bomme ba nne le letseno, re batla bomme ba ileng gore ba na le dikgwebo, bomme ba ba ikemetseng ka dinao ba bereka. Mme ha le go ntse yalo re tshwanetse gore re simolle ka go hetola dikakanyo tsa rona, gore ruta bana ba basetsana gore a mme re ba ruta gore ba bereke kana re ba ruta gore ke ba ba tlhokomelang go lwapeng. Banana ba ne ba lela ka letlhoko la mmaraka ko ba ka ba patsang dithoto tsa bone teng ga mmogo le go sa nna teng ga ofisi ya banana e ba kopang dithuso teng. We need a sports center mo kang go na le dibolo tse dintsi di-team tse dintsi banana ba bantsi ba ba ragang bolo mme ga gona ko e leng gore ba ya teng ra go ba bona jalo gongwe ebile ba itshetsa. We also need a business hub. But we are very much concerned about defilement cases in our constituency. I will plead to batsadi beso a re tlhokomeleng bana. Ga re sa ba tlhokomela ga gona bo ka ba tlhokomelang. Ke lona the guardians of their lives. Letsa gore le rona re le lephata re bate gore re ka thusa banana yang le ka tsamaranyane. Mongwe se tsa buile ga gore banana, I think ke ena na bua ka monetizing social media gore banana ba tholela mo difounung. Mme re itemogetse gore re tise tsone di-services through the phone for banana. Banana ba ne gape ba kopa go agelwa lefelo le ba ka rotloetsanang ba ba sedilana maikutlo ko go lone le go kopa gore puso e ba letlelele go ka itirela letseno ka maranyane. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Fa re gatela pele ka dikgang tsa rona, makgotla babereki a re a mo lenaneong la go isa mokwalo wa dingwangwara kwa go tona wa ofisi ya Tona re mo itemhoasa. Se se morago ga gore dipuisano tsa koketso ya dipeelo tsa badirela puso magareng ga bone le mohiri dipale tota go tswa maungo bogolo jang tse di amang ngwaga wa madi wa 2025-2026. A re se dintlha ka go rata moranyane. Makgotla ao a babereki a emetseng badirela puso ba megama e farologaneng ba kaile fa ba tswa kgakala ba buelela go tokafadiwa ga mabaka a pereko a badirela puso go tsamaelana le seemo sa itsholelo. Le fa go ntse jalo ba re mohiri o retelelwa ke go tswa ka tumalano e tsepameng
baeteledipele ba ra ba dumela fa dipuisano tse di lopa gore makgamo o mabedi a eteletse pele boikanyego le go direla dilo mo pontsheng. Mohiri o rile o kopa gore meeting wa di 18 o ya go tsena ka 20 o ska wa nna teng yaanong se se re warisang gore because every time I dira di postponement tsa di meeting re propose the next date se se re warisang ke gore there is no reason ya gore meeting o bo postpone gore re sale re simolotse dipuisanyo tsa rona ka mahelo a ga May 2025 mme le gompie go dintsi di tsweletse mme mo go tsweleleng ga rona sengwe sa dilo tse di re tshwenyang segolo bogolo ke gore mohiri wa naya fetola malatsi a bokopano ka boesi re ne re tshwanetse go ka bo re kopane mo bekeng e ka kwa ya di 24 mme mohiri le ene a hetogela go Lekgotla la babereki la dingaka le tlhalositse ka botlalo ka fa tiego e yamileng kanamiso ya ditirelo ya mahama wa botsogo ka teng. Kana ga o le makgotla kana o le di-stakeholders o le Botswana Doctors Union, o le Botswana Nurses Union, Botswana Public Employees Union, le bone bo bolau jalo le bo manual workers. Re tla ha re bua thata ka dikgang tsa babereki. Re le ka gore re di tswale mo nako e khutshwanyane gore babereki ha ba leng teng ba ska ba hella ba utlwa bothoko bo ba hella ba tswa mo ditirelong tsa bone. Baeteledipele ba tlhalositse fa ba santse ba na le tshepo gore makgamo o mabedi ba tla wetsa ditumalano ka tsela e khotsofatsang botlhe. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Re dikgang di eme jalo tona mo ofising ya ga Tautona re moetemohwasa re ba ipaakanyeditse go amogela mokwalo wa dingongorego go tswa kwa makgotleng a babereki. Mohwasa o tlhalositse fa puso e rotloetsa tirisanyo mmogo magareng ga yone le makgotla a babereki ka se se ka ungwela matlhakore o mabedi. Mme se se teng ke gore ha re leng teng mo nakong ya gompieno ke tsaya gore re tla emela gore bakaulengwe be ba ka taba tisa mokwalo wa bone ya ka bane ba tlhalosa o ile gore gompieno re le gore menta re tsero amogene ha ile gore o eta ke tsaya gore o motseleng mme go se phoso ka re nako e ntse o ka re na le go tsana go ntse le go supana mme se se teng ke gore gone nna ne ke eleditse gore puso e ne e sologetse gore ha go na le dikgang tse di ntseng jana re tata re buisanya ba di-union ha ba sa itumela mme ba ka tshwanela ke gore ba kope phuthego re tere buisanye re le ba puso le bone e seng gore be re nna re go antala gona ke tshwanelo ya bone gore ba ka dira ya le tshwanetse re e tote mme ke tsaya gore go na le ka re ka dirisanyang botoka ka teng ka maile go dikgang tse ithelang ga ngwe go sa buiwe sente ga re a tshwanela re tikane ka mahoko re le bagolo mme tota se se teng kana ke gore ba direla puso ba kgone gore dikgathego tsa bone tsone re di beye ko pele mme nna ne ra tlhalosa re le puso re sologela gore mme ba tla goga mmogo go sena dipharologanyo mme se se teng ke gore nna ke dumela gore re santse re ka kgona gore re goge mmogo gore Batswana ba e leng gore ba emetse re le puso Batswana ba e leng gore di-union di ba emetse ba tla kgona gore ba kgone gore ba hithelele gore ba bone ma 4,000 ya gore ba ska ba tsoma manokonokong a ba leng mo gone mo nakong ya gompieno. Mo go tsamafatsa a sele toropokgolo ya Sudan Khartoum e ntse tsweletse ka go agiwa sešamara ga ntwa ya ngwaga tse pedi tse di fetileng. Toropo eo e kgaotlhantswe ke ntwa e neng ya ama masole a Rapid Support Forces le sesole sa lefatshe leo mo go bakileng a tshenyo ya dikago ka bokete. Lekgotla la ditšhaba la re tikologo ya toropo eo ya Khartoum e kokonetswe thata ke dibetsa tsa ntwa tse di dirisitsweng ko le dibomo tse di thaetsweng fa fatshe. Lekgotla leo la re go baakanya toropo eo go tla lopa $350 million fa go ya ga sešang go tla tsa sebaka se selele e bile go lopa madi a mantsi. Lekgotla la ditšhaba la re le solofela gore bontsi ba batho ba Khartoum ba tla boela gae pele ngwaga o fela ka bontsi jwa ditlamelo di tla bo di le mo seemong se se botoka di akaretsa metsi le motlakase ga mmogo le tsa botsogo.
Motswanetse kana o isuka siele tla re dinela go se go nkwe re di tshwaraganela ena re be mo dinakong ka tsa metshameko. Tla go leboge Lucia Ramasu mikere wetso yo fano ke go sgonkwe yo ke tla ke go tlisa di kgantsa metshameko e le tsa in context mme go re letle a re tsene mo go tsene ka tlhamalalo. Moeteledipele wa pele wa lekgotla la Botswana Football Association Tebogo Sebego yo sa tswang go tlhophia go nna karolo ya komiti ya boikuelo ya lekgotla la FIFA a re maemo a ga se phitlhelelo fela mo go ene mme a tla ba ya lefatshe leno mo bontleng jaaka ka jana le tla bo le na le kemedi kwa go tsewang ditshwetso tse di amang kgwele ya dinao ya lefatshe ka bophara go motsosefako o go tshwaretse dintlha. Komiti ya boikuelo ya FIFA ke yone e tona mo go tsone tsotlhe mo mererong ya kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. The appointment that I have just received is the highest judicial structure in football. Therefore, it means a lot for Africa football. It means a lot for Botswana because we are going to be participating in the shaping of the decisions of FIFA and the regulations of FIFA. So we are going to be taking part in making decisions that are, impactful at the global level. So it's really a very big honor to be serving in this, especially as an African, especially as somebody who's going to be giving back whatever lessons we pick from that level to our local association and also to CAF. Sebego o tswa gakala motshameko wa kgwele ya dinao jaaka kila nna motshameki a etelela pele le kgotla le BFA le go dira maemong ka go farologana kwa dithopheng ga mmogo le kwa BFA sengwe sa dumelang se nnile le seabe mo go thophiweng ga gagwe. FIFA Appeals Committee is about interpretation of the laws of football. So first of all, you need to understand the game itself, and you need to understand and be equipped with the skills to interpret the regulations and the laws. So the fusion of those two is what I have. I have knowledge of football. I've served it administratively. I'm also a lawyer, so I have the skills to interpret the laws and regulations. So, I mean, there can't be any better person, really. O tsweletsa supa fa pithelelo eo ya gagwe e ta ungwela lefatshe leno ga mmogo le kgaolo Afrika ka jaanong ba na le kemedi ya motia. For clubs, it says to us, since now I'm there, the level of compliance, the level of regulation, and the level of understanding the rules must be notched a little higher, so that I need to ensure that all our structures are given the necessary tools to ensure that we keep to the standard of the FIFA Appeals Committee. There will be that expectation naturally, for the people need to know that since I'm there, there needs to be a bit more, mark, so to speak. There has to be footprint that somebody from FIFA Appeals Committee is in this country, and therefore the level of compliance, the level of regulation will also be matching that level. Sebego o tana mo komiting e o sebaka sa ngwaga tse 4 go simolola ngwaga ono go tsena ka 2029. Go motsosefako Btv Sport. Gaborone. Fa re tswelela mokatiso wa setlhopha sa bomme sa Gaborone United Boela Monene a re o kgotsofalela ikatiso e ba setseng ba e dirile go fitlha mo nakong eno jaaka ba tla bo ba thulana le ditlhopha tse di mašetla mo kgaisong ya bomme ya CAF Champions League COSAFA qualifiers. Setlhopha seo se emeletse mosong ono go leba kwa South Africa kwa kgaisano e tla bong e tshwaretse teng. Victoria Dakan ka pego. Setlhopha seo se kgonne go nna le metshameko e le mmalwa ya botsalano kgatlhanong le ditlhopha tsa monogae tsa BDF 11 Moshopa Young Stars le sa setšhaba sa basetsana ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20. Ko ntle ga lefatshe leno ba kgone go tshameka le setlhopha sa ko Namibia pele ba tshameka le ditlhopha di le pedi tsa Aforika Borwa tsa Mafikeng Ladies le Northwest University. Mo metshamekong eo GU e ne a parimola Mafikeng Ladies ka dino di fera bobedi mme ba boa gape ba fenya sa Northwest University ka dino di le 4 go tse pedi. Monene o tlhalositse fa ditlhopha tseo tsa Aforika Borwa di ba file phadisano ya maleba pele ga kgaisano.
Initially, we were supposed to go to Zimbabwe, but we need. La ntlha re ne re tshwanetse go ya go ikatisa ko Zimbabwe mme ra se ka ra kgona ka bangwe ba batshameki ba ne ba na le dikgobalo re ne ra felela re ya go tshameka kwa Afrika Borwa beke e fetileng ka Labotlhano. To South Africa, which we went last week Friday. Mo godimo ga moo GU ba kgone go nonotsha setlhopha ka batshameki ba bašwa ba le batlhano. Red Roses ba golagantswe le setlhopha sa Young Buffaloes go tswa Eswatini le sa Lesotho sa Kick for Life mo Group B. Mokatisi monene o supile fa kgolagano le ditlhopha tseo e sa ntshe mokola ka ba setse ba batlisitse ka tshameko ya tsone ebile ba setse ba kile ba tshameka le sengwe sa ditlhopha tseo. Last year when we were at Malawi, we managed to play against the Young Buffaloes. Nkare yona re itse sengwe ka yona because we managed to get a draw against them. We no go register modis. It's a good side. Remember, ke masole. That's why we had to get a friendly game with our own BDF 11 ladies here. Another team here out Magalona, it's Kick for Life. What I've seen in my research but there is mostly ba school, so we're anticipating or ba energy. Then from after those two teams, then we'll see where we are heading, where kopile. Motshameko wa ntlha wa GU o tla ba thulenya le setlhopha sa Young Buffaloes ka matlhatso mo tshokologong go lebaleng ya University ya Johannesburg. We are ready for it. I think we managed even to see the last game. We managed to analyze it. Re se ipakanyeditse sentle ebile re kgona le go lebelela motshameko wa rona le bone wa bofelo. Maduo a motshameko wa rona le Young Buffaloes a botlhokwa ka gore ke ona ka re le motshang gore a re mo tseleng e siameng. Ka jalo re tshwanetse ra nna botlhale ka ipakanyo ya rona. So smart in terms of how we prepare for it and how we want to apply ourselves in that game. Mokatisi monene o kopile Botswana go baya manokeng gore ba kgone go dira sentle mo kgaisanong. Kgaisano ya CAF Women's Champions League COSAFA qualifiers e simolola ka Labotlhano go tsena kgwedi eno ile 31 ko Johannesburg, Afrika Borwa. Victoria Dakin, Btv Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa bomme the Mass se tlhatlogile dikgato di supa mo maemong a ditlhopha tsa mafatshe a golotsweng ke lekgotla la FIFA Busheng. Se se sonotswe ke moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitse Maabane kwa moletlong wa go amogela setlhopha sa the Mass go tswa kwa kgaisanong ya WAFCON. Phusheolope Molelo go tshwaretse dintlha. Le fa the Mass ba sa goroga ko se ka makgaolakganyeng a kgaisano eo tshameko ya bone e dirile gore ba tswe mo maemong a bo 153 go ya go ga bo 146 mo dipalopalong tsa FIFA. Ba bitseng a re le fa maduo e sa baneng ba solofetse o itumeletse ka fa setlhopha se tshamekileng ka teng. May have not qualified for WAFCON 2027. Still, they've already won something far greater. Setlhopha sa rona se dira bontle thata ebile re motlotlo ka sone. Re ka tswa re sa goroga ko re neng re batla teng, mme fela maiteko a rona a fetotse maemo a rona mo dipalopolong tsa FIFA. While the results on the paper may not have gone our way, the performance told a different story. Mothusa mokwaledi mo lephateng la tsa metshameko le bodiragatsi Boinelo Hadi a re lefatshe le motlotlo ka the Mass a supa fa a solofetsa gore puso e tla tswelela ka go rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme. The Mass success reflects government's commitment. Phitlhelelo e ya the Mass ke go supa maikaelelo le maikemisetso a rona re le lefatshe go tokafatsa kgwele ya dinao ya bomme. Shared national triumph. Let me comfort you by saying that the ministry is currently working on a number of policies. Re semeletse mo nakong ya gompieno go dira melawana e tla tokafatsang dikatso tsa lona. Athletes and for our officials and sponsors and all other dedicated stakeholders in our sporting fraternity. Mokatisi wa the Mass Alex Malete le ene o ne a tlhalosa fa itumeletse tshameko ya setlhopha. We feel nothing but gratitude, pride and humility. Representing Botswana. Re supegeditse mafatshe gore Botswana o na le talente. Football was not just a job. It was a calling, a privilege and honor that we will carry with us forever. We showed the world what Botswana is made of. Re motlotlo go emela lefatshe le go tsholeletsa flaga ya lefatshe leno kwa godimo. We left a mark. We carried our flag high. Captain wa setlhopha Nondi Mahlasela ene o lebogetse thotloetso e ba ifiwang ke ba BFA mo kgaisanong e. Ke leboge Botswana Football Association for giving us a platform to showcase our talent. But nako tse dingwe we go into competitions and meet the teams tse leng gore they are highly motivated in terms of
whatever. ga se gore re ngongoregela dikatso tsa rona mme re kopa boeteledipele jwa kgwele ya dinao le puso go sekaseka dikatso tsa rona. Re le ka gore re sekaseke ke ra dikgang tse di ka tshwanang le bo incentives, di-bonus. Mo boemong jwa barutwetsi ba the mess moemedi wa FNB Botswana Boga Chilinde Masebu a re ba tswa kgakala ba rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme go tswa kwa moding. And as I said before, that we came a long way. We come a long way with the mess. We come a long way with sports in this country. We come. Re tswa kgakala le go rotloetsa kgwele ya dinao le metshameko ka kakaretso. So we continuously work towards our philosophy that we call grassroots to greatness. I just painted a picture of grassroots to greatness where I mentioned that we started with the mares at the junior team's time. We take talent from an initial stage. The mares re sale re ba rotloetsa ba santse ba le ba botlana. Up through the different stages up until the pinnacle, which we see the mares now being at a pinnacle stage. Poshaulope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Midiwela ka tselentseng jalo dikgang tsa metshameko tsa nako eno wetso a re bora kopana kgante jana kana kwa bone jaaka e tlabekiwa ke go dinyela gape ka puo ya Seesemane. Lucia Ramasu o eme sentle o malalala o tswe go tsweletsa in context hano ha mo BTV News Channel tswelela o ntse re kantse tlhola sentle. Reality is, and the students learn a lot of the leadership challenges that they face, they're not so different. Maybe the way your country deals with them is a little different, but the root of the issue itself is going to be the same. Masola difofane go tswa mo mafatsheng a Afrika kopana mono ka thotletso ya lefatshe la America